Nimba wararebye La Casa de Papel, uyu mugabo uramuzi, akinamo yitwa Arturo Romani. Uyu Arturo aba afite umugore kandi aza no kuryamana n'umukobwa babakorana mu kazi ariwe Monica Gastumbogi. Arturo aza kumenya ko yateye uyu mukobwa Monica inda, akaza kumuhatiriza kuyikuramo, gusa biza kurangira uyu Monica yanze kuyikuramo. Byonyine iyi roli Arturo yari amaze gukina yo kwanga umwana wa Monica. La Casa de Papel ikimara gusohoka, uyu Arturo yase yangwa n'abafeminisme ku rwego rudasanzwe kubera ukuntu yafataga uyu Monica muri iyi roli yakinaga. Gusa ibyo byari nk'agatonyanga bikurikije n'ubundi zindi scene yari afite muri iyi filime ya La Casa de Papel. Mbere yuko dukomeza ariko turimo gutegura ibiganiro byinshi nko kuri iyi filime irimo kuvugwaho n'abantu benshi cyane ku isaka kanya ariyo Night of the Seven Kingdom. Scene zo muri filime ya Rambo cyane cyane iriya scene ari kuri machine gun, imwe muri scene z'ibihe byose zanahawe ibihembo byinshi. Uko bagenda bakora ziriya scene z'abana ku buryo zigaragara nk'izanyazo. Nk'ubu muri iyi filime Baby's Day Out wamenya ziriya scene barazikoze bate kugira ngo zigaragare nk'izanyazo koko. Nukubera iki season zo muri Korea ziri mu bwoko bwa drama zirimo kwigarurira abantu benshi cyane, cyangwa nukubera iki abayinde batakibanda kuri filime z'urukundo basigaye bibanda ku za action. Wowe icyo tugusaba ni ugukomeza kubana natwe, reka twigarukire kuri ba bakinyi bagiye bakina scene bikaza kurangira abanzwe na societe ku rwego ruri hejuru. Mu zindi role uyu Arturo yari afite muri iyi filime ya La Casa de Papel, yari afitemo role zo gusunikira abantu kwigaragambya, bimwe mu bintu byatumaga buriya bujura bugenda nabi. Iyi season ya La Casa ikimara gusohoka, uyu Arturo yaragiye yangwa na societe ku rwego rudasanzwe ku buryo yarasigaye asohoka mu rugo rwiwe agiye gutembera, abantu bakazaza bamutukira ku muhanda birengagije ko ari script yakurikizaga ariko director yari yamusabye. Uyu Arturo yaje kuvuga muri interview yuko nimba abantu bamwanga kuri urwo rwego ubwo script ziwe yazikinye neza. Uko byagenekeye Arturo urebye ni case ntoya ukurikije n'abandi ba actor tugiye kugenda tugeraho bagiye bakina filime bikaza kurangira abanzwe na societe. Uyu mugabo we bamwita Robert Nipa, akina muri Prison Break nka Theodore T-Bag Bagwell. Bitandukanye na Arturo urimo guteza akajagari muri banke, uyu T-Bag we yarafite role za villain wa nyawo. Wumve ko uyu T-Bag aba yarafunzwe muri ya gereza ya Fox River kubera kwica no gufata ku ngufu kandi aranabikomeza muri iyi gereza. Nk'ubu nimba wararebye iyi season wabonye agasena aho T-Bag yica umupolisi umaze kubona ko bafite umupango wo gucika, mu gihe Michael Scofield, Sucre na Jonah Bruce baba bamubujije kugira ikintu amutwara, we akarenga inyuma akagenda akamuteragura ibyuma. Wumve ko uyu T-Bag yagombaga gukina season imwe ya Prison Break, ariko kubera ukuntu yakinye role ziwe neza byaje kurangira season zose azikinyemo. Season ya mbere n'iya kabiri zikimara gusohoka, uyu T-Bag abantu baragiye baramwanga baranamutinya ku rwego ruri hejuru. Wumve ko atajyaga muri restaurant cyangwa ahandi hantu hahurira abantu benshi kuko abantu bataga batangira kumwikanga kugira ngo atabagirira nabi. Abafana sinzi ukuntu tumeze, wumve ko byanageze kure bakazaza bamwohereza message ku mbuga nkoranyambaga ziwe bamubwira kugabanya ubugome. Uyu T-Bag nawe yaje kuvuga muri interview ko bimushimisha cyane kubona abantu barimo kumutinya kuri urwo rwego, ubwo bivuze ko role ziwe yazikinye neza. Gusa nubwo bimeze gutyo, uyu mugabo yaje gukorera akayabo k'amafaranga muri iyi filimi, ibaze ko ari episode bamuhembaga 50,000 kugira ngo akine episode imwe gusa. Uyu musore we bamwita Jack Gleason, afatwa nk'umuntu wa mbere wanzwe mu mateka ya sinema kubera role yakinye. Nimba wararebye season ya Game of Thrones waramubonyemo akinamo nka Joffrey Baratheon. Uyu Joffrey aba ari umwami ukiri mutoya ufite ubugome ndengakamere unakora ibikorwa biri violence. Wumve ko uyu mwami Joffrey aba agiye gushaka umugore Sansa Stark, ariko bikaza no kurangira asamuciye umutwe amushinze ubugambanyi. Amara no guca umutwe wa papa w'uyu mukobwa Sansa, hanyuma akamuhatiriza kujya kureba abantu uwo mutwe ubumanitse mu bagambanyi. Hari abantu benshi bagenda bapfa muri iyi season ya Game of Thrones bitewe n'uyu mwami Joffrey, dore ko aba ari umwami mutoya ugifite amaraso ashyushye. Izo scene uyu musore yari amaze gukina muri iyi season ya Game of Thrones zatumye abantu bamwanga ku rwego rudasanzwe kugira narekera gukina filimi noneho. Ushobora kuba utabizi ariko season ya Game of Thrones iri muri season 5 z'ibihe byose kandi zinjije n'amafaranga menshi. Ibi bivuze ko iyi season yarebwe n'abantu benshi, bitabyerekana n'impamvu uyu musore yanzwe n'abantu benshi, kandi ibi byose byamubayeho mu gihe yari akiri mutoya. Ibaze ko byageze ku rwego aho uyu musore ajya mu bakansara kugira ngo bamuhumurize kubera depression yari yaratewe na role gusa yakinye. Muri season ya Jumongo dore uyu mugabo bayitwa So hanyuma uriya bari muri umuna wiwe abayitwa Yongopal. Aba bagabo babanga Jumongo ku rwego rudasanzwe, dore ko muri iyi season ari ahantu bamwohereza kuri mission kugira ngo aze gupfiramo. Nk'ubu nimba wararebye iyi season wabonyemo agasena aho Jumongo, Yongpal na Taiso bajya gushaka umuheto w'abakurambere ubuhishe mu misozi. Mu kujya gushaka uwo muheto, uyu Taiso na muri umuna wiwe baza gusiga Jumongo mu mashyamba bizera ko azahaburira ubuzima. Si ibyo gusa, uyu mugabo Taiso aza gutuma umukobwa ubukundana na Jumongo ariwe Sosiono ashyingiranwa n'undi mugabo, dore ko aba arimo gutinya ko yazashyingiranwa n'uyu Taiso mu gihe Jumongo aba yarabuze.
Izi sene bano bagabo bari bamaze gukina zatumye bangwa na sosiyete ku rwego rudasanzwe, cyane cyane ku mugabane wa Aziya. Gusa aba bagabo ni abahanga ku rwego rudasanzwe, dore ko mbere yuko bajya gukina ino season babaje kujya imbere ya public basaba imbabazi ko bagiye gukina sene mbi. Bi-excusinze ku baturage babasaba kutazabyegereza umutima ko bizaba ari script gusa bazaba barimo gukurikiza. Iyi season ikimara gusohoka ibi byatanze umusaruro ku rwego rudasanzwe, dore ko n'ubundi abantu bari baramaze kumenya ko bano bantu bazakina role mbi. Wowe twabanye muri kino kiganiro ndagushimiye cyane, reka nizere ko wadukoreye subscribe.